for your sign mama kwaba biem ediba bedroom eso send make on the International Women's Day and no just said you made ya strong kokra na me wo mama BC CEO of Kelmed Pharmaceuticals Limited e wa ha se ene wono so e ba be kire ni ndro no ene so mama me ma kwaba na mama okay enti Mr. Kire yen wundro ye ni so yo anopa meda matie for any madofo any mashafo ase okay meda wasenso all right within the mama BC me free Kelmed Pharmaceuticals Limited okay se me cancer pharmaceuticals ye kra ndronye nronku a hospital ho niema okay na ni titru hospital niema ti se bibia yi so hospital drip ne niema nyina moye ye obi okay ye obi wo hono all right na ye kra nro enso fi India maimu eba Ghana maimu ha India de mate say eba ni ndro dia sa enye papa yes mate nro papa enye nro trasa na ye nro no ebi ye BC56 cream okay say netie okay na eno ye den eno ye ekuro aduro okay na ye wo pine leaf tablet eno say netie pacho eno so ye koko aduro eno ye koko aduro itumi koko rade and ma yare no enya wo no free sane atwi kasa mu beka no etu ase kra koko na ehye ni na mame okay etu ase kra ana ye wo ne ointment koko no ye we bi wo mu ana ebi su pie wo sabe wo to bibia wo gya wanan efa we ye ointment pine leaf ointment enti no say bi epie o bibia wo de we ne be fa so awurade te okay na ate no I see sa okay ana ye wo Molly's baby massage oil and ye de massage nkwala le de wasa wo akwala no opem ho especially omo wia no o sori anante what the strand esan protect almost skin what the wasa no so ma mo di afrosan ye e wo nkwala animu mo di afrosan ye wo akwala mu na che se obebin sa very important na enu mpanyifo ntumi use betimi use e ma wo skin no toss yes mo fra skin rade okay ana yesan wo Iolabs grab water ni nyina haba ma na ye de ayo enti endro we na free India ni nyina fi India natural any side effects bia haba na ye de aye haba ahoro nson opem no wo hweso ene ye de ye side effects bia ni na ne mepese ye bekasa wo pine leaf ye begina pine leaf ene ekuro edro no so ma me se me kan se pine leaf na ma bo edro edin okay pine leaf no eye koko adwuma koko no broni beka say pulse yeah anase hemorrhage okay obi beka say koko enye hu koko ehu pa yeah etumi kwa ma obi ani fra sa na mate etimi ma wonya stroke koko ehu nti so obi ka say koko enye hu a oboa wadada koko betimi ayiwa fi ho ebetimi eku ekwan be na koko be fa so eku ewo mu ubenom tablet na yi mu broni beka se internal okay ena esaye external ho adwuma eye edura eye ntafo eye twin enti mi busa se obi ewo koko serious one na onum eye tablet na obetimi use tablet na at the same time obetimi use ointment no mu na wo nom no apie wo wotukura wo hu ye koko eye wo mu a etise varicose veins no ebe huhu wo rectum no oto druben bi wo ha yefe no veins no ehuhu veins no na pai wo woto edi moja ne nam se ewo mu no na wo no ma obehu se oto no ekekao eho kekao eho hyehye wo ntimi ntina ase sa no no ubehia eye ointment no nti ene ye wo se wo to a ubeto to ni mi no pre kwenti ye ka se eye twins eye ntafo ekobo okay wo no we no na wo de ba ko no so gada ho no wo de sasa wo to kwan no koko yi be pie wo to a ebe pai moja pai moja na ebe pie hwan na ekopia hye ho tete ne yesi ekopia hye wo mo boa ode ukọ no wakwakoyi oyi ebesen aba ye yaw surgery ebesen aba just a wonya pine leaf ointment ne tablet
so obi ama wedro bi akata wani ne twam wow wei ne wanwaso kra ne ema ne danso ewo koko edro nkaye ne mu se koko a eye stubborn no eno na pile leaf mani mu so a taw na wayi na efiri ho maame me say adanse a ye di wo edro yi ho no se me matumi ho asi ho nkofo yusu no bebre na pile leaf de edanso ye do twem me na me ka chu obi koko a hye ne ho for 10 years ne so on yusu edro ana na on yusu edro so afe na o hye edro wanwaso a agye no because ebusia we dey e be better because say ye didi udi carbohydrate eduane ye didi e dey akoko ebe wo hu bia wo koko wo no ntemi say wo bo ho ban a eno be na nia esan bonus kura wo mu ni say wo nom a ete say wo di fruit no ebe siesie ye funu mu ase wo di fruit no wo koja wanan a simple oh wow easy balance okay enya afe na wo kotena ejanambia na nkrofo asalan onkwa wo hye ho na wo buru wo hu nnua aw maame samre no atwam pile leaf ne tablet ne ointment abaide kona ko pebi na wo ho nto afa ye free ho a ne ye ko ekuro eduro pa cho se no ye friend BC 56 cream na eye den ye urade ekuro a aye kwankro se me kase kwankro a tete no ye friend jepim okay ekuro ibada wo nan a de biara na eye kese yeah niema si wo nase abusua tete omo high sika san ofie sambre no atwam kona kope BC 56 BC ye kuro a enwu ekuro nketenkete ne de me na beka say kokosam wo de kan ne tew na ye free ho na ye ehu na ekuro ye ehu a bibi ti say diabetes kuro ekuro aye gangrene aye di ko theater aye di bride ewurade ye ko di bride wuti anya ye kura yakotwa broni se amputation chambre na twam BC 56 papa fa camera ne say na tie emma obi mfa so pa na no wa chenchira memi wo engine room ho ena no mo staff ba kokura beto say ma me say aha na me hye ye adwuma ma ewurade BC ko agin krofom wo hawo mu ekura dokoro won ekura ma o mani da so asa BC aba ekura eye open wound a wo ani ehu se ekuro ni no fa BC toso wow na ne nwanwa kra ne se BC no wo de yeso no etwi nsuo na afiri mu esa abokuro no ho ban wo properties bi to say anti inflammatory antibacterial antiseptic properties wow nti wo ye no ho soja ni preko pa wasan abokuro no ho ban na bonus e kan hono kra se wo de ye no na emoano na kasi etwa bi eni ho no scar okay sa enti se ekro eda wo nan ho a maame entwentwen so kona kope BC 56 abatan no so omudie ni wo ba yefu defe no na hano a ne se efifi oja ewurade kona kope bi na fa bi wasa oba na ye wo ahye ye bebre ayeno na me bebusa o se pe bi ato aye koi eya ye mpase ye bedi ya hwefo ne yetiefo hwambonti eya ye ma o numbers wo numbers no egu screen na sa obi anfre ye waso ye bebre enso Kelmed Pharmaceuticals sa ye waso ye bebre enso a ukọ honom a ubenya bi enti mesre mo se me boboso wo hia bia na wakọ ho ye wo tudu opposite nkramofo asori dan no adabraka opposite Melcom na plaza okanshi Elohim Adepa house okanshi Ashamai opposite Menya Krobo Madina opposite Malcolm ena Kofodua Gapsin Pharmacy Bano Pharmacy Sunyane yewo Green Light Pharmacy Mose Pharmacy 6 Star Pharmacy ana yeko Cape Coast nso a Buse Pharmacy Sankotes Pharmacy Pena Herbal Shop ana Action Kumase Costa Pharmacy Freddy Mens Obuase ana Asen
For soon, so yasa bie baako wɔ hɔ no mo. Mr. Mensa Pharmacy, Konako Pebi, Edamase. Yes, so that's say. And see, Mama BC, do be see a bushia, share screen as well. Kelmed Pharmaceuticals Limited. On my numbers, any good, obey me a friend. So, Pedu to Pebi, ato akoto, Pebi ato you suswa, and so many saying Dre Binina, Ediamamo. Yet the Musia, ye try your one, but say by the toss.